di Barhat Kilong Ruspa Laipu Prabot Ruspa Laipu Prabot dan naik lagi Ruspa Laipu Prabot dibut bagi apa reject Kilong Rebut kita dibut di reject kumta dibut kita sa Kilong Salai Spa Rupu Arbut nagalai Spa ada kedua Spa Laipu Pra de kaji layak jepun kasilan lupa jong gini kandidat Aka first round kami keng nak kami tebak Master Jeffrey kemudian uyo South Line, but aka second round uyo South Bunyau, ka total buat juga kalau kendai po. Aka Master Kickbox Langgor Fan, aka first round uyo San Bunyau, but aka second round uyo South kendai buat, ka total buat juga kalau Sispa Andrew buat. Aka Master Cross kemudian second round uyo first round uyo South buat. Second round ya arbu total along South Robot. Master Polestar Subai, first round ini ya Khatra Bot, second round ya Khatway Bot. Total along arbu Bot. Nasa Master Rizlan Dolfan, first round ya Rabu Kendai Bot, second round ya Sispa Lai Bot. Total Bot along Sispa Kendai Puar. Nasa Master Wonderful Kendai, first round ya Kendai Puar. Second round yo San total kalong Sispa grup Kendai Bot. Kumta kandidat wawan haga dijok today Master Rifulan dan Torfang Sispa Kendai Arbut. Jok komod.